Amen. Ya le locha majalefa lina le matla la marana na Jesu Kriste. Amen. Re sa thabile go ba tlile mo sebetsing mo modimo go tswa bele lena. Amen. So go bula mo di Bible tsa rena bana ba modimo. Then re ba le mo ngolla ba Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, we go from verse 22 to verse 33. Amen. Amen. Ephesians 5, verse 22 to verse 33. Yona le kwitse bala ka go. By Ephesians chapter 5 verse 22. Le naba sadi le be ba kwa go banna ba lena kala ka le kwa more. Bana monna di tlhogo ya mosadi kala ka Kriste ile yena tlhogo ya puthe. Ile yena mopulushi wa mmele wa gagwe. Fialo ka ge puthewe e kwa Kriste le basadi ba kwe banna ba bona dilong ka mo. Le na banna ratang basadi ba le kala ka Kriste a batile puthe. Ai khapa ka baka la yona ai dira e kgetwa ai khata ba khatso ya metsi a na go le dinthu gore ai pulele buteo e na go le tsago e se na go senyalo le lengala tsepa le tebjalo buteo kgetwa e se na go bosodi gomme banna a ba tsebe ge go ba go tshwanetse ge ba rata basadi ba bona ka mokgwa o ba ratago mebili ya bona ka ona ge monna a rata mosadi wa gagwe ke gona ge a ithata ga go motho e a kilego a thoya mmele wa gagwe se motho a se dirago ke go itshepa le ke go fepa le go babalela le Kriste go dira phuthego ka mokgwa oo gobane re ditota mmele wa gagwe re ba nama ya gagwe re ba mashapo a gagwe ka baka leo motho o tlogela tatagwe le mmagwe a go magela mosadi wa gagwe gomme ka babedi ba tlo ba nama e tee sepiri se ke se segolo ge ke se bolela ke ra Kriste le phuthego ke fetša ka gore mang le mang a rate mosadi wa gagwe ka mokgwa o a ikgathago ka ona gore mosadi yena a go ife monna. Re a leboga bana ba modimo le ka tšea madulo a lena. Modimo a tlhonofatše palo ya lentso bana ba modimo. So ke le lotšhe gape mo mosong ka lena le le maatla la Jesu Kriste. Re mo our second combined services. Amen. So ge nako ya e re ka sa bala ke a bokae go ka re tshale di ntshwanyana re di bolele. Amen. Bana ba modimo a re tsweleng pele ka lentso la modimo. Mo mosong mo re tlo tswela pele ka tabeng ke re bolela mo matšatšing a fitileng. Re mo climax of prophecy ke dira part 13 today ka mogao wa modimo. Mara ke nyaka re lebelle modimo a tabela ya tswalo leswa bana ba modimo ke nyaka re bolele ka born to be the bride. Amen. Ke tla lo ba subtitle ya rena ya today gore motho ga a tswalwa leswa o tswalwa go ba monyalwa wa Kriste. Amen. Go na le lebaka bana ba modimo. Now taba ya tswalo leswa a se ntho le gore ke thuto e ntshwa mo go rena. Amen. Re rutile gantši re badile ka yona bana ba modimo. Go na le lebaka le le dirang gore batho ba tswale leswa le le modimo o nyaka gore motho a tswale leswa. Re a tseba gore sebe sa le se tsena mo lefaseng se ile sa fetola sa tšhentšha ka mokgwa di ka ona, then nthoela gore e kgone go loka ka moka yona e be nyaka tswale leswa. Amen. Bebele e re mathomo ge motho modimo a dira motho o ile a dire motho ka o tshwana ka rena. Amen. So motho o dirilwe a tshwana le modimo. Bebele re a fiwa maatla, bebele re a bushe a laole ke motho wa mathomo modimo a mo dirileng wa leng ka tshwana se modimo a leng ka sona. So ene e re ge modimo a se a tlhodile motho jwale then a tlhodile le diphoofolo ke ge modimo a tliša diphoofolo mo mothong o modimo a mo tlhodileng. E re selo se sengwe le se sengwe se motho na a se bolela a re ke lebitso la phoofolo e ba ka mokgwano ge go e tla phoofolo e itseng ge motho a re ke tau napile modimo re ke lona lebitso la yona. So polelo tša motho ka moka a feleletše e be ntho e ngwe le ngwe a e dirang e ba selo se modimo a se ratang. Mara morago ge sebe se tsene mo tšhemo ya Edene batho ba wetse mo sebeng bana ba modimo e kwa Bebele re modimo a sa re motho o tswana le nna a sa re lotše motho a di bolelang ke tšona.
kore sebisi le sa fetola motho ka mogolo re se mme ya gole kudu le modimo bebele e re go bala mo lengwa la Isaiah 55 bebele e re modimo a re boka magodimo a le golele lefase le dikgopolo tša ka di gole kudu le kgopolo tša lena le batho ditsela tša ka di gole kudu le tsela tša lena kore sebe sa tlosha motho mo ile re ebile modimo a sa kgona go ke tshwantšha le motho amen bebele e re batho e re mo lengwa la Luka e bolela e re tše batho ba re ke tša botlhale ke tsona tša kaone ke bošilo mo pele ya modimo e re tše batho ba re ke tsona tša kaone e re bebele e re batho ba tlo seka ka dipolelo ka moka tša lefela because motho o modimo a mo tlhodileng ge sebe se sena se fitlha lefaseng sa mo tšhentšha mo ile gore a o sa ne mo ka ba molokela kgauswi le modimo gona o gole ka tsela engwe and ke bona bothata bo ile gore efangedi bana ba modimo e tshwarane le bona bebele e re botlhale ba lefase modimo a bona le bošilo so go na le problem ya ge batho ba rapela gore batho ge ba ka fitlha mo ba utulogela gore sebe ke eng batho ba itse gore sebe ke ntho engwe e diregile so then o kana e lokisha ka o tsena kereke bana ba modimo sebe se dirile damage se dirile ntho e le gore motho a sa le mola go fitlha mo le gore modimo o bona gore motho a ka se tsene le nama le madi tše re nang le tsona tše modimo a di bopileng ga bopa adama a dira motho ka lerolo la lefase modimo a sa di nyaka le godimo gore a di nyake kore ka mokgwa motho a tlo go fetoga ka ona bebele re le bebele re tlo fiwa e meswa kore motho ka mokgwa sebe se ile sa mo senya ka gona kore ge motho a se a sokologe ge motho a sa amogele Jesu Kriste ga jwale ka morena le mophodiši bana ba modimo o gole le modimo ka tseleng makatšang kore ka mokgwa sebe se sentše motho ka gona modimo a ba gapeletša gore o ke swantše ke mo fe mmele o moswa ke swantše ke mo fe pelo e ntshwa ke swantše ke mo fe moya o moswa ke swantše ke mo fe kgopolo e ntshwa kore ntho e seng o lokiša yo o na le yona o fa e ntshwa kore go ka bona ebile ba re ntho ya ke sa e nyaka kore a e sa lokišega sebe jale batho ge ba rapela ba swantše ba fihle mo ba itemoga gore tswalo ye ba tlileng ka yona a go ne le ntho e tee ba ka e producang ka tswalo ya motho ya monna le mosadi e ile gore ba ka ba batamela modimo ka yona kore sebe se sentše motho so much jale tswalo leswa e tlile gore e bušetše dilo ka moka mo modimo a di beileng gona le ko mathomong modimo a khutšwa le tlhonofatša go fitlhela ge re bona gore sebe se sentše go fitlha kae o ka se kgone go bona gore morago wa modimo ko mokakang modimo a khutšwa le tlhonofatša that is why ka nako ngwe batho ba kgona go rapela ba tshwere dilo tša bona because a ba tsebe gore na condition ya bona ke e jwang condition ya bona ke mpe ka mokgwele gore bona ba itšarawa o ka no tsena kereke wa joina choir ya kereke o tlo loka o ka se loke ngwana morena bebele e bolela botse gore sebe se sentše ene ka moka ga bona bebele re ba tlhaelelwa ke letago ka moka bona ba swantše ke go ya heleng that is why tswalo leswa e a tlhokega it's a must moprofeta gore ga bolela Jesu Kriste gore you must be born again kore tswalo leswa a se ntho engwe ye e le gore re ka ba ra e tlogelela motho o mongwe ge ba re selo ke must kore a re ntle le selo seo a go sa ne go ya pele kore ye wa gapeletšega ngwana morena a e tshwane le gore e ke tla bona nka e dira nka se e dira go sa tswale leswa a gone ka tsela ye nngwe o ka boela ko modimong ka yona amen jwale condition ya motho e beile mpe go fitlha gona moo now jwale ge motho a tswala leswa modimo o na le maikemišetšo ka motho wa mo tswalang leswa go ne le mo a nyakang go iša motho gona ge a mo tswala leswa dilo tša tswalo leswa ke tše dintšhi kudu now today gone bale re tlo bolela ka born to be the bride kore ge motho a tswala leswa ye nngwe ya dilo tše e le gore tswalo leswa e mo dumelela tšona ya di bula kore a kgone go bitšwa gore ke yena monyalwa a kgone go bitšwa gore ke yena mosadi wa Jesu Kriste modimo a khutšwa le tlhonofatša Paulos mo lengwalo la ba Efeso mo o a tshwantšha o re jwale basadi a ba kwe banna ba bona jwale o ka re ba kwa morena ka baka la gore boka monna ge le yena tlhogo ya mosadi le Kriste ke yena tlhogo ya phuthego because ge motho a tswala leswa bana ba modimo o tlišiwa ka mo gare ga lefelo le lengwe a eno ba re ke tswetswe leswa e fedile o tlišiwa mo e le gore o swantse o tlo o kgone go ba le go qualifya go ba mosadi wa Jesu Kriste now ba re bothakga ba monna bo bonela mo mosading jale ge e le gore o tlo ba mosadi wa Jesu Kriste o swantse o ba e le wena o tlo bontšha bothakga ba Jesu Kriste e se go lo ba motho wa o tsena kereke motho wa go loka no yeo modimo a ka se amogele amen jwale bebele e re boka monna e le yena tlhogo ya mosadi gora ka mantswe mosadi ke yena mmele wa monna so ge e le gore mosadi ke yena mmele wa monna go raya gore kereke ke mmele wa Jesu Kriste ke rena bebele e re we are members of his body re maloko a mmele wa gagwe ka mantswe a mangwe ge modimo a nyaka go dira dilo mo lefaseng mo
motho o dira dilo ka mmele wa gagwe ge ntho e nngwe modimo a swantse a e dire goba ge o na le se sengwe se jesu kreste a swantse a se dire mo lefatsheng o swantse a se dire ka mmele wa gagwe mare mmele wa gagwe ke wena jale ge o tswala leswa o tswalela go tlo ba mosadi wa jesu kreste o tswalela go tlo rwala se jesu kreste a se nyakang go tshwana le ka tsela ye monna a reng ga a nyala mosadi ka yone kore monna ga a nyala mosadi sa mathomothomo yena self o nyaka gore a oketse lapa la gagwe so jale ge jesu kreste a e ba le kereke ke ka baka la o nyaka go ke multiply o nyaka go ke koketša o nyaka go ke koketša kore ga a lebelela ka kere motho ga a le mo lapeng a iketlile bjalo o kgona go bona a bone bana ba o tshwana le yena ba kitima mola go na leng kore ke ka mogo jesu kreste a nyaka go ba kaone kore o nyaka gore batho mo lefatsheng go be le mohuta wa go tshwana le yena go be le batho ba le ga a lebelela mo lefatsheng o ipona mo go bone o bona wo o tshwana le nna ka se wo o tshwana le nna ka se ke se tswalo lesa e re direlang sona bana ba modimo wa khutšo a le tlhogonofatše jwale bibele e re ke tlo itšea mola motho mongwe ke itšee verse ka verse ke theoga le yona e re ge e bolela mola mo verse a ke ithome mola go verse 22 e re lena basadi le ba ba kwa go banna ba lena bjale ka ge le kwa morena gobane monna ke tlhogo ya mosadi bjale ka ge kreste e le yena tlhogo ya phuthego e le yena mophološi wa mmele wa gagwe bjale ka ge phuthego e kwa kreste le basadi ba kwe banna ba bona dilong ka moka kore ka mokgwa monna ga a nyala mosadi ga a tšea mosadi a re wo mosadi e tlo ba mmago bana baka ke mosadi wa lapale ga a nyake mosadi o a eta e kwa dipolelo tše dingwe ko ntle kwale a theeletša banna ba bangwe ba bolelelo tše dingwe o nyaka gore lentšu le a lebeileng mo e be lona le mosadi wa tsamayang ka lone a se ka re ge monna ga a mmoditše ditaba wa hwetša lentšu le lela monna ga le eta le fetola ke banna ba bangwe a bolela dilo tše dingwe mosadi o a gakantšha ke mantšu a mantši e re le kweba lena kereke kore ga botsebotse kereke e santse e kwa modimo so much ka mokgwa le monna o nyaka gore mosadi a moko ka one jale e ra gore kereke e swantse e make sure gore e se ke ya kwa dilonyana tše dingwe e make sure gore selo se e se kwang se tswa mo go jesu kreste kare a o nyaka gore o re go le monna o botša mosadi o re be ke rile le dire tee ka mokgwao wa kwa re ba re aowa be ke kwa brumamangare o ka e bidiša gararo o a makala mara ga botsebotse go bereka lentšu la mang ka mo ntlong ya kae ke bolela so go ne le monna o mongwe wa bolela kamo o ka re mantšu a thulana kamo jesu kriste o re ga a bolela mo lengwalo la john chapter 10 o re dinku tšaka di kwa lentšu laka mme di a ntlatela la o šile lona le ka sedikwe kore bona gore ge batho ba ile bana ba modimo ba meika sure ntho engwe lengwe ba itheeletšang e swanyo ba e tswa ko monneng wa bona ke ra ge re tswetse leswa go se tswale leswa a se nke o ipofe ka jesu kriste a kere o lo tsamaya jesu kereke ya jesu mara motho a tswalwang leswa bibele o kwa lentšu le le tee fela o le ga a bolela jesu kriste mo metlheng ya gage a bolele bafarasei a re a le gone go kwa mantšu aka ka bana le tšego tate ka re mantšu aka a na madulo mo go lena pilo a kgwetša o nyetse mosadi o bolele le yena mantšu a sena madulo gore a re dire so o gogela ko thoko engwe o ipuša mara kgane botsebotse lapa le letlo ba le le jwang jwale modimo ga kereke bana ba modimo o na le maatla le maikemišo o ba dira mohuta wa batho ba ba tlokwang selo se a se bolelang jwale go tlhoka tsebe go tlhoka gore ge motho a sa kwe kreste a se bolelang wa itatola wa gane gore kreste ke monna wa gage kereke ye e sa nyako go dira dilo ka mokgo jesu kreste a nyakang ka one e ra kereke e gana jesu kreste modimo wa khutšo a le tlhogonofatše jwale go bala mola bibele ya nna e tswela pele mola ke fela ke thušana le brother le sufi mo e re bibele ya rena e re verse 25 e re lena banna alright e re ke lebele lena banna ratang basadi ba lena bjale ka ge kreste a ratile phuthego a e kgafa ka baka la yona a e dira e kgetha a e tlhatswa ka tlhatso ya metsi a nago le lentšu now bibele e re ge jesu kreste a e tla mo lefaseng tabe e kgolokgolo e dirile gore re be bana ba modimo ka mogo bibele e re jesu kreste o ile a e kgafa ge ba re motho wa e kgafa gore gore a gone ntho engwe ya e tlogelang ka ntle ba fela ba bolela ka polelo ba re o ya all out kore ge o na le ntho sentse a e dire a ikimeletse go e dira o e dire ka pelo ya ga ka moka and o e dire ka bothaga ka moka ene a šomiša dilo ka moka go rantšhe ntho e kaone bjale bibele o ile a e kgafa ka baka la kereke and lebaka le legolo e le gore a e tlhatse kore ka baka la sebe se bile sa tšhilafatša kereke
That is why kur ulega lebelela bibele a bona kereke e thankgetse ena ba bona selo se ka ba sa dira kereke la itlhatso e be gabotse e nyaka nna and a re ga dira moshomo wa go tlhatswa kereke a se tlogele ntho engwe ka ntle kore a tswa a feleletse a itlhatswa gore ka baka la o ba ikemišitše gore selo se a se dirang e be gore se tlo tsweletša kereke ye e feleletseng e seng kereke ye kare e nyakile o tlhatswega bibele e re o dirile ntho go bala gona molao verse 26 mola a idira e kgethwa a itlhatswa ka tlhatso ya metsi a nago le lentšu now e ra o sebe ko mathomong se ile sa tšhilafatša motho motho o molo mongwe swantse a tsebe gore as long as a sa tswa le leswe o tšhilafetse ke bothata bo efang di tshwarane le bona go bolela le motho kore batho ba ba itse gore ba tšhilafetse aowa that is why ba kgona go rapela ka dilo tša bona ba tsamaya distance e telele mongwe ba re modimo tla ntshwarela mara ge motho a ka thoma o lemoga re sebe se mo dirile eng wa bona ke ntho e bibele e bolela e re laodiše ke sefofu o re ke humila ke tlhoke selo a tsebe ga e le moditšana a tlhoka a potše kore a kgone go lemoga nnete ya ditaba gore na ga botsebotse seemo sa ga se reng mara lentšu la modimo ge letla sa mathomothomo kore le tlhatswe jesu kriste o tšholotše bophelo ba ga gore ka bophelo bo le ka madi a gage a tlhatswe kereke ka baka la kereke ke ile a tšhilafala bibele ge e re motho o ile a wela mo sebeng ka mantswe a mangwe ge motho a wela mo sebeng sebe sela ge motho a wela ka mara sona sebe sa tšhilafatša motho and ntho e be ka lokiša motho e tee fela e be le selo se jesu kriste a se dirileng la tseba gore goa wa tšhilafatša goa a re ba le mo mangwalo mana ba modimo ntate le soping ke re ba le mo revelation mo lengwalo la kutullo chapter 18 re ba le verse 1 le verse 2 bana ba modimo ke bolela ka re tswetswe leswa re tswaletse go toba le re na le kabelo ka tswalo leswa jale e nngwe lo tse modimo a re diretseng tsona gore ga re tswala leswa bana ba modimo go ka baka la gore o banye gore o se ka no re ke phulušitšwe re kwele o tlhatswitšwe mara bo tlhatswetša go toba eng o tlhatsweditšwe go toba monyalwa now mara a re lebeleleng pele ona ntho ke eng ntho e modimo a e tlhatswang ka re bibele e re o re tlhatswa ka tlhatso ya metsi a nago le lentšu kore lentšu la modimo ke lona le ba metsi mo go rena ge motho a nyaka go tlhapa ge motho a thankgetse a gona selo se se ka kgona go mo dira gore a tswe ka ra tšhila ntle lentšu la modimo jale a re ba le revelation chapter 18 verse 1 and verse 2 ya ba gona ke bonago morumo e mongwe a fologana godimong a ena le maatla a magolo lefase la editšwa ke letsago la gago a tlhabotša lentšu a tlhaba mogote o mogolo a re o ile motho o mogolo wa babele o fetogile bodulo bja diriti le segola sa meoya yotlhe ya ditšhila le segola sa manong a ditšhila a ilwago amen a ke ba le mo bana ba modimo mo sekgweng mo ke yona motabe bro e bolelang and after these things I saw another angel come down from heaven having great power and the earth was lightened with his glory and he cried mightily with a strong voice saying Babylon the great is fallen and is become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Now, Bibele ruta motho o wele. Motho a wela sebe go bala le ngwala Genesis 3 e go botsa motho o wele ka tsela e. Ke ka mo motho a weleng ka ona. Jale o bone gore ge motho a ewa go ba condition e ba re go wa e dira eng. E kwa le ngwala Revelation 18 le bolela ka kereke. E re a shule motho o mogolo wa Babele. O wele. Jale ge o ka re o wele na pele o tlhagang o ba setlhaga e re e ba a habitation of devils. Jale ge selo se iwa kore ge selo se tloga mo le modimo a nyaka mo sona it becomes se fetogile kore jale ke perversion ke ntho ba bitsa gore ke tshenyego e re jale nke re ba le gape mogalabe ya ba bona ke bonago morowa e mogolo a fologana godimong
a ena le matla a magolo lefatshe la editjwa ke letabo la gago a tla botsa lentho a taba mokgotsi o mogolo a re o ile motho o mogolo wa Babele o fetole bodulo bja diriti le segola sa meoya yotlhe ya ditšhila le segola sa malongo a ditšhila a ilwa. Amen. Jwale motho ga ewa ko tšhimo ya Eden o ile a fetoga segola sa diriti le sentlhaga sa madimoni le meboya ka moka any hateful bed le tloyo le nyatso go ikgogomotša dilo tše ka moka tša ditšhila tša dira because ke gowa go dirang go bitša ge motho a ewa go tla condition mo go yena gore o fetoga mo go se a leng sona o ba setlhaga jwale bebele e ba a habitation of devils o ba legae la matimoni ka re o wele jwale le gore wana ka no rogana jwale le kwa ya ka no tsuba jwale o wele ntho e mo dira gore a be legae la dilo tša meboya ya ditšhila ye ke ka baka la gore o wele jwale ka re o wele o ba le meboya ya ditšhila jwale ntho eo ke yona e tšhilafatšang motho jwale bebele ge Jesu Kriste wa tlhatswa Jesu Kriste o tlhatswa tsona dilo tše re di balang mo la tseba gore motho ka go no wela mo sebeng a thoma go ba bodulo ba meboya na bebele ge re a ba le gae e re a ba a habitation ge ba re motho o mo gae ge motho a le mo gae wa iketla jwale ge o ba le gae la madimoni kore ledimoni a le tšhogiselo e le tla mo go wena mo le a itaola mo le dira ka mokgo le nyakang ge le o ke ledimoni la go fela pele kore le iketla le wena ebile a le noko le kitimetšego le a tseba gore mo ke mo gae mo ke šoma botse mo ke na dilo tša ka moka dithulusi tša ka moka ke di beile ka mo o na le storeroom sa gage mo go wena kore sathane o na ba maoto ge motho ba re o wele kore ke mo sathane a iketlang gona ge sathane a fetša go fenya ke bakreste o kitimela ke motho a weleng ka re mowe ke gae alright jwale a re bone na ge motho a ewa go ile go a dulang because a kere before o tse gore go tswala leswa sa mathomothomo wa go tlhatswa ga go tlhatswa mare o tlhatswa a ne le mo a go išang gona alright jwale a re bale mo Mareka chapter 7 from verse 20 to verse 23 o bone jwale ge motho yena a ewa o ile a ba setlhaga sa eng ka re go ba go setlhaga gona o bile sona na o mpotse gore na ge motho a ewa ngwana modimo ge motho a ewa ga e fetša gowa ga e ba bodulo ba meoya ka moka ya ditšhila le dinonya tša go ilwa le meboya ka moka ya matimoni mpotse gore motho o e bai a ke re jwale e thoma go ba yena hele jwale e ba hele mo fatshe is hell on earth kore ke hele e apere nama gore that is why Jesu Kriste na a kgona go botša banna a re lena le tsamaya le mafelo a ka moka le rera e fanyedingwe ya go se tsamaya mo molaong ene ge motho a e amogela o ba ngwana wa dihele gabedi go feta lena because go ne le batho ba ile gore ke dikemedi tša hele ba re rwele hele mo lefatsheng la ka keng mara gabedi go ne le batho ba re ke dikemedi tša legodimo gona moreleng gona modimo a khutša letlhonofadi jwale a re bale mo Mareka 7 verse 20 fitla ka verse 23 tše di tswang ka mo mothong ke tsona tše di mo šilafatšang a ke re Jesu Kriste wa tlhatswa jwale bona tšhila e tswa le ko kae tšhila ye ba re motho o tšhilafetše ka yona e ka mogare e dula ka mogare ga motho alright a re e ba le mogala mo pelong tša batho ke mo go tlhagago dikgopolo tše mpe tša maotswa le tša bokodu le tša polao le tša kgalo le tša bomenetša le tša bohori le tša mona le tša matlhapa le tša boekgodišo le tša bošimo tše mpe tše ka moka di tlhaga pelong tša tšilafatša motho amen jwale ge le re motho o tšhilafala go tloga ka mogare ge Jesu a tlhatswa o swantše a thome ka mogare ge ba re motho o tswalwa leswa ke mmereko o thomang ka mogare a selo se e le gore o tlo no dira mešomo ya ka montle e bonang ke batho mola ka gare go se gabotse ka diso ya Jesu Kriste na bolela setšhaba se se nreta ka melomo dipelo tša bona digolo because wa tseba gore ge e le gore ko pelong go sa le sentlhaga sa dilo tše bebele di bolelago a gone ka mogo o tlo bolela gore mokreste because o ba jwa morapedi ka sa mathomo pele o e ba morapedi modimo o swantse a tlhatswe jwale ge o se o tlhatswele o mo bothateng
ra ukisha bana ba modimo tswalo alright a re boleleng ka tswalo ya tlhago tswalo mose ke selo se se thomang ka mogare tswalo ke taba e thomang ka mogare gore a re boleleng so beke lengwe re be re bolela re matla a tswalo a tswa mo pelong now Satan ga a nyako stopa tswalo o ya gona go matleng a tswalo a tswang gona wa ga dilo tša gage tša o tswalelela matla a pelego moo mara bolela ka tswalo ya semoya ke so re bolela ka Jesu wa le mo pelong re bolela ka madimoni le dintlhaga le dinonyane ka moka tša go ilo maruga dilo tše ka moka tše di mo pelong re bolela ka motho wa senang dilo tše mo pelong mara o gopole gore Jesu Kriste ga a fetša go tlhatswa a ne go tlhatswa fela go ne le mo a go isang ka baka la gore Bibele ya bolela a re go ne le mo Jesu Kriste a ruta gore le tse gore ge moya o mobe o tswile mo mothong a o nepe wa tloga wa re ke feditše Bibele re wa tsamaya wa ya mo gotlhe mo o tsamaya o lebelela enene ge o fetša go tlhoka madulo ko o tswang gona o a boa o tlo boela gona ka mo o tsweleng ka gona ka mo o tlo bona na go šetšeng Bibele re ge o ka hwetšane gore a wa ntlo e ga botse e kolomakilwe a gone selo wa tsamaya wo o bitsa meboya e mengwe gape ye 7 ye le gore ke mebe go feta wo gore jale e tle e dire battalion ka mahara a gago e dire le tšema gore jale o ka saintšha e bone rolo ntlo e ka re go fela go nna monno mongwe jale e tlo dula e bethelele dikokwane ka moo jale go no tswa ke madimoni go no sa tsuba go no sa dirang ge e le dilo tše o di tlogetse a se ntho e kaone fela ka gore Satan o fela a boa ka morago ga ngwaganyana ka morago ga 6 months o fela a boa re o le o phulotšwe mara ga ona selo a re boe a thomeng gabedi ka lesego a thomeng gabedi ka maroga a thomeng gabedi ka dilo tše a tswile mo tsona Satan o di buša ka mokgwano amen alright jale ke re tswalo e thoma ka mokgwao tswalo e thoma ka mogare tlhatso ya modimo e tlhatswa ka mogare mara modimo a rena a ke re o tlhatswa ka lentso jale ge pele motswadi a tlo belega mme a tlo belega ngwana a ke re motho a thomile ka go no gola motho a thomile ka go no gola awa kgolo ya mathomo e ka mogare ngwana ga bopega mo mmeleng wa motswadi wa gago o na le 9 months ya go golela ka mogare a gola developer a golele go tlo kgona go faisa lefase la ka ntle ge 9 months e fetile ngwana ga le mo mmeleng wa motswadi wa gago o sa le mo processing ya tswalo mara o gare wa gola mara o sa le ka gare mara motswadi a ka se kgone go bolela le ngwano a ka se kgone go fellowshipa le ngwana o because ngwano a mo ka kgone go bolela le motswadi ga ba lebelela le ka motho mara ke ngwana wa yena motswadi go fitlhela ge go etla nako ya tswalo ge motswadi a se a belege jwale go thoma kgolo ya bobedi kgolo ya bobedi ke ya ge motho a eme mola jwale motswadi a bolela le yena e karabela ba e bitsa gore ke fellowship amen now Bibele we have our fellowship with the Father mara sonyo ba rile ra thoma pele ka mogare bana ba modimo a one thomela ka ba le fellowship with the Father e sonje thoma pele ka mogare e be process o gole o change machira o tsene ka the next o change the veil amen o change le felo o gole amen jwale ke ka mogo efangedi ya rena e leng ka go jale ge ngwana a bele go jalo o kgone go fellowshipa le motswadi na ra tseba motswadi wa rena wa semoya ke yena modimo so motho o tshwanetse a tswalwe ke modimo gore a tla kgone go boledišana le modimo modimo a khutlo a le tlhonofatše jale ge modimo a ka no thuša batho bana ba modimo nke re boele mo lengwalo le la ba Efeso ke kgona go connecta ga botse mola mara be re no bontšha gore ge Jesu Kriste a cleana Bibele re wa tlhatswa o tlhatswa eng amen jale motho o tshwanetse a tlhatswa ke lentšu la modimo bana ba modimo jale go lebelela Bibele e re ge ke bala mo lengwalo la ba Efeso mola ke boela mo verse 26 e la rena ela e re a e dira e kgethwa a e tlhatswa ka tlhatso ya metsi a nago le lentšu now modimo ga go tlhatswa o tlhatswa ka lentšu kore ka mantšu a mangwe ge lentšu la modimo le tswelela le bolela selo se sengwe le ge o ka kwa ka re selo se a o dumelelang le sona tseba re ke sona sesepa sa gago seo ke yona ntho e tlhatswang wena ge o ganana le lentšu lela o amogela tšhila ka o gana go tlhatswa kore ge lentšu le kgala something le ripa le tloša tšhila mo go wena kare ge le lentšu le gana selo and wena o tshwere o ra re wena lentšu ya lentšu e wana nkane lentšu le bolela so wena o ganana lentšu o tshwere ntho e sa kwale le lentšu jwale ge lentšu le bolela o swantse o latele ka mokgwa lentšu la modimo le bolela because ge o latla
ke gona o tlhatswega Jesu Kriste okay ga ile motho mo ba bang a le tsebe taba eo a re baleng Bibele e re okay ke tlo bala mangolo ke a mantši a mangwe re tla tsopola go bala mo Isaiah 55 Bibele e re lentšu la ka le letšule mo go nna le ka se ke la bua le lefela le tlo bua le phethile modiro ka moka o ke le rometseng mo go gona so lentšu la modimo ge le tswa bana ba modimo a ino ba la go tswa le na le mmereko ene le kgona go dira mmereko so modimo ga roma lentšu la gagwe o le romela le tle le dira something ene ka baka la re wa letse gore o le ntšhitše ka maatla a majwang kore ge pele modimo a ntšha lentšu o lebelela pele mmereko la rona o nyaka maatla a makakang ga a le ntšha mola a gese o šetše a kadile selo sela se leng ka mola jale ga a re lelitša lentšu mo o tseba ga botse gore selo sela se tshwanetse se go ramologa jale a ra sona go belela lentšu le modimo a re fileng lona because lentšu le modimo a re fileng lona le na le maatla a go fenya dilo ka moka tše re lebale le tsona ka ke se modimo a re fileng sona go itamolela ka sona re a kwana bana ba modimo modimo a khutšo a bele lena go bala mo mangwalong mo ngwe mo ke tla no coacha motho mongwe go bala mo lengwalo la John Bibele e re alright a re ke bale mo John a ke bale se ka kitimela go pele re na le se fetšeng gone ba re tla se feletša ka second service ya rena amen ke kgopela go lebelela something ganyane ka ino ba le nna ganyane bana ba modimo okay no ge lengwe le sa bona le gone ba le ke tlo le tlogela ganyane ke tla boa mo go lona go na le lengwe le Jesu Kriste a bolela gore lena le šetše le tlhatsegile ka lentšu alright John 14 a ke bona gore ke yona verse ke nyakang no John 15 that's right ke a elelwa jwale gore e mo kae John 15 nke re bale a re no balang verse 3 yona e bala ka tsaya ka dikgwedike John chapter 15 verse 3 lena le šetše le tsenetše ka lentšu le ke le boditšego lona amen go e bala mo ka English brasa Now ye are clean through the words which I have spoken unto you. okay yela ya go thenelwa yela e tshwantša ka setlhara ke ge setlhare se na le dikala go ne le ntšhitšedi go ne le setlhare gore se tle se ntšhe dikenywa gabotse o ka se jo se le sane le senomela dikala mo se ratang gona o swantse o fele o di ripa wa se tlhatswa jale ge ba re wa se thenela ba re wa se trima jale o se tlhatswa gore se tle se kgone go tšweletša kenywa ye botse eo e nyaka jale gore le rena re tle re kgone go loka Bibele re modimo o šetše a re tlhatswa ka lentšu la gagwe mara go ya le mangwalo o khwetša Jesu Kriste a bolela a re lela le tlhatsogile fela a se le tlhatsoge ka moka Bibele ka baka la gore o ba bolela ka Judas a tseba re o a tlo moekang ko mo so go ne le batho ba ile gore lentšu ge letla le a ba tlhatswa ke bona ba ba monyalo wa Jesu Kriste ka Bibele e re Jesu Kriste o tlhatswa kereke gore a tla a ipopele phuthego ye e sena bosodi le lengala tsepa le tšee jwale kore mafelelong a mmereko wa go tlhatswa o nye gore go be le kereke ye emeng ye e sena bosodi le lengala tsepa ge e le gore go na le motho o mongwe a sa phela gore yena a ka phela le bosodi le tše dingwenyana e ra motho a tla a dumele tlhatswa ke lentšu ka re ge e le lentšu mo le fetile le tloša dilo ka moka so mmereko wa modimo a o dira bjale batho ba modimo batho ba ba monyalo wa Jesu Kriste re ba bona ge ba tlhatswa ke lentšu go felelela ke bona ba re tseba re ba lentšu la modimo ge re bolela ka monyalo re bolela ka motho because lentšu la modimo o kwa lentšu la monna kereke e santše e kwe Kriste boka ge mosadi a ekwa monna wa gagwe modimo a khutšwa le tlhogonofadi and mosadi a kere ge a filwe lentšu ge mosadi a filwe lentšu monna o mmutse ra gore ne kwena mmago bana ge e le mosadi wa mo lapeng a amogetše taba e leng ka mo a se mmereko wa monna re swantse a tsamaya ka mo morago wa mosadi ole ka sebepine a tsamaya re mathaka ba baletša melodi a ba khwipha aowa a re sekala le tša mosadi a ka molodi aowa a se mmereko wa monna o lentšu le mosadi wa a lefilweng le sonye le tlhokomele mosadi ge mosadi a ka tlhompha lentšu le
le gona go dira a be ka godimo ga dipolelo tse dingwe tse di ka go tswelela mo gotlhe ge e se polelo ya monna ga. And then that is why ge motho a filwe lentswe la modimo a ya sone go ba mmereko wa madikoni, a ya sone go ba mmereko ya bareri le batho ba bangwe ba godishe. Ge le wena o kwele lentswe la modimo, lentswe le le sone le kgone go godisha le. Jwale ke maikarabelo a gago o le motho wa reng ke a dumela gore wena o boloke lentswe le ka mokgwa modimo a le nyakang. Go bala mo ngolla 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Epistola ya Johani, epistola ya pili ya Johani, khalo ya botlhano, chapter 5, arabale verse 18. Ngere gore Bibele e reng? Chapter 5 verse 18. Amen. Yona di kelele bala ka tsela eno. Re tseba gore botlhe ba ba tswetsego ke modimo ga ba dire sebe. Motho ya tswetsego ke modimo o a itshwara, mme e mengwe ga a kgone go mo kgwatha. Motho wa tswetseng ke modimo, Bibele ya re modimo wa mokakatlele. Ai, e re yena wa itshwara gore wo motho a se ka mokgwatha. Ge o filwe lentšu ke wena o swantse o ke tshwara ka lentšu le ke lona le go tlhatswang o ke tshwara gore o mobe a se ka go kgwatha. Ska phela le wena o tlhomolwa mebetla right through ba no tlhabilwe o ba kitima kae kae a wela ka mo lešotlheng, o ba kitima kae kae o wetse ka mo moletseng. Aowa, ge o le ngwana modimo, ge o ya mo se se bitswa a ke rena re dumela ke rena the bride of Jesus Christ, go le monyalo wa Jesu Kriste, ke wena o swantse o tlhatsoge ka lentswe la modimo. And ke wena o swantse o ipoloke gore o mobe a se ka go kgwatha. Ka sekgwa e bolela bjang? We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one touches him not. You keep yourself with the wicked one as ka ba go goma. Modimo a ke re motlhanka modimo o bolela ka di mela. O bolela go le tamati ye nngwe. Ye le gore ke tamati ya nnete ya setlogo a se tswakiwa. Tamati e gore e tlo ba tamati. Modimo o tsebile ga botse gore ge ke dira tamati tshwenya ke dikunkwane tšele. A ba e fa mokgwa wa go iphemela. Gore e iphemele mo dikunkwane tše di rata go ya ditamati. Gore kunkwane sela se tswalela mola se kwetse le gore tamati e ne le mokgwa wa go koba dikunkwane tše tša go tshwenya. Ntho engwe le engwe modimo o dirile gore e kgona go di defend. Ye nngwe le engwe e sa kgone go ikemela a se itle ka program ya modimo. Go ka ronye go tshwara kgogo mola o kwetse le gore wa tseba o e bea mola wa ba lata thipa wa ikry e robetse mola o tseba gore go na le bothata ka kgogo. Kgogo e a se a ye mo molaong. No, ye ke man made. A se a nnete. Go gore le tshware sonye ba le o tse dithipa. Ba tshele mabele ba ntshe squat se eme di khona ka moka. Ge ba feta e tsena mogare mola ge wa mathoma e challenge le tsebo jwale group isa di tle tswalle le shaka ka re go e tlo le fa mmereko le tlo ija ka mogolo ratang le tlo bereka le je go le tlo fofa le wela na mo godimo ka re ya phela go go mare ye kore bile o ipapatsa le motho go tsama o e nyakela thipa se yona. Jwale le mo Kriste o kra tseba keng o nya go phela o mo pepule go re sonye mo rete. My brother, I think you are coming far. You are coming, my sister. Una le matla. Osa muthu una le matla wa fokola. Oh, woman. Como Kristo amguta mango. Osonja khone gore o sonje o tsebe ka matla ke ra wa fike barere. Wa fa ke modimo. Ge modimo lentse la modimo le re una le matla. O sonje o tsamaya mola o tsebe ke modimo wa boletsi. Ena go le motho ka o tšela ntwe. Le ka go tsa ba bang ba re ona matla. Go ba o ka go tšwa mo ngare o timetse. O gona go ema o tsebe ra se o timetse. A ke re wena a wa ya maka mantso a batho e me ka lentso la modimo. Jole motaka modimo gore le sekunkwane se gona go se kobe se bjala se gona go koba dikunkwane. Mara se le gore o tlo kgwetse le ka nako e itseng o swantse o tle o rwele tanka ya dilo tša go fothela mola o se fothela o se ke sa ja ke dintšha se sone. O tsebe se tlo go lwatša selo se. Ka re yona ntho e fothela mo bjalo o tlo e ja. Yona ntho re ikuba dikunkwane e tlo ja kwena ka re ge dikunkwane e fetša go tšhaba kwena o tlo ja selo se se fothetse mo. O tlo lwala wena. La ikwisha bana ba modimo. So ngwana modimo ge ba re motho ke monyalo wa Jesu Kriste. Ge ba re mosadi o o khweditše lentšu la monna mosadi o a nyalwa.
lo ka le tsa melodi lo ka dira lotse ka moka tse o dinyaka lo ka tla ka ntwe go ba re ya phadimo o ka sa kgona go tšea mosadi because o tshwere ke lentšu la monna gae jwale ge re le mosadi wa Jesu Kriste re kwa yena dilong ka moka re kwa yena mo gote and re make sure gore a re tsamaya ka ntho nngwe ge e se ye ya monna wa rena e le go Jesu Kriste. Alright, a re lebelele mangwalo ge bana ba modimo. So go bala mo lengwalo la ba Efeso kgaolo ke ya boraro re tlo bua mola go lengwalo la rena la mathomo a re bue mo ba Efeso kgaolo ke ya boraro Ephesians chapter 3 re bala re thoma ka verse 14 re fitla ka verse 19. Manaba di kodi ba la ka tsela e ke tsona ke di kuna dishago a matlolo kuna mela tsa go mongwa rena ke go Kriste. Amen. Ena kago ya go tate go se go ka go bolelwa le go dimo le lefateng gore ka le kumo la letsago la gagwe a le fe o itielela mata mothong wa teng ka moya wa gago gore Kriste a aga dipelong tša lena ka tumelo le be ba ba timilego boidu legatong ke mo le tlogo kgona go lemoga lerato la Kriste go phala bja lona le go telele bja lona le go iša ga lona le go pagama ga lona la di lemoga le ba kgethwa botlhe ke mo le tlogo tseba lerato la Kriste ge le lebala tseo ya ke mo le tlogo tseba lerato la Kriste ge le bala tsebo la tlatwa botlalo moka ja modimo. Amen. Alright, ere mo verse 17 ke le tshwale verse 17 fela ke gore bana ba modimo ba kweta ba engwe shimo gore Kriste a aga dipelong tša lena ka tumelo. Amen. Le be ba timilego boidu legatong. Jwale ge modimo a fetša go tlhatswa ke ra re swantse le kušetswa leswa a se ntho ya go loba motho wa go loka ge go fetša go tlhatswa mo pelo le wena o ke kwa re jwale ke lokile sa bobedi gore that Christ may dwell. Jwale Kriste o agega mo pelong ya gago alright mo ere Kriste a dule mo pelong ya gago ne mo go bala mo Galatians 4:19 ere Christ may be formed. So I know ba o tswala leswa fela ge wena o tswala leswa o re o tswala ke modimo le yena Jesu Kriste o formega ka moara gago ere wena o tswala leswa mara go o tswala leswa Jesu yena o formega ka moara pelo ya gago ke lo tse pedi dilo tse. Amen. And ge Jesu Kriste a dutse mo pelong tša lena verse 19 yona e reng ke mo le tlogo tseba lerato la Kriste ge le lebala tsebo. Yes. la tlatwa botlalo moka ja modimo. Amen. La tlatwa. So ge Jesu Kriste a dula mo pelong ya gago o tsebe gore Bibele ge e bolela ka Jesu Kriste e re ke yena botlalo ba go ba modimo ka lebopo la mmele the fullness of the Godhead bodily. Jwale ge Jesu Kriste a thoma go fagamaga mo pelong ya Bibele e re gore letle le kgona go tlhaloganya le ba kgethwa ka moka bophara le bogolo le go phagama ga lerato la modimo a kere ge Jesu Kriste a etla ke moka go thoma revelation jwale o thoma go bona dilo o thoma go bona go ya godimo ga tsona botelele ba tsona bophara ba tsona because jwale o thoma go bona se mmereko wa sefapano e le sona a e sa le tabele ya go no ra le ba rena ke pholositsweng ke mamang wa pholositsweng o thoma go bona go feta go no bolela fela o bona dilo tse deep and ge ntse o bona o ya pele Bibele e re gore le modimo botlalo ba modimo bo age ka moara gago na bo age jwang because ge o na le Jesu Kriste ke yena botlalo ba Jesu Kriste ke yena botlalo ba modimo ka lebopo la mmele but this time around ke mmele wa gago a e sa le mmele o la o ile wa ya ko sefapanong jwale yena Kriste ga aga Bibele mo lengwalo la ba Efeso 4 go ya pelenyana mola e re re tle re fitlhelele seemo sa monna wa feleletseng botlalo ba Kriste gore e ska ba gore o na le Kriste ga nyane e sentse gore Kriste ga dutse mo pelo ya gago o mo fe sebaka a dire dilo ka moka a clean dilo ka moka a be a felelele. Amen. A ke bale wena o nyako ba monyalo wa Jesu Kriste jwale ge because monyalwa ke ena a rwalang peu ke ena a rwalang peu ya monna ga bale ge re nna re tswalwa ke modimo ka madi ya Jesu Kriste ke rena sonje re rwale peu ya Jesu Kriste ke rena sonje re ime ka lentšu la Jesu Kriste. Amen. And ge motho a imile ka lentšu ge motho a imile re boletse ra re a ka seno ba re mo seemong seo fela
ntho e le mo go yena e swantse e gole e le ka mogare mara mafelong e swantse e tswelele ka montle ka mo jwale rena ba re phulutšitšwe ka Jesu Kriste mafelelong swantse re be ke nna re apereng Kriste kore a be ka ntle le ka gare se ka ba Jesu mongwe wa ka pelong ka montle ka mo wa tseba o ka tsela ye nngwe then a se Jesu Bibeleng mmolelang o jwale e ba so a re e ba le so jwale ka mantswe a mangwe e re Jesu Kriste gore ge wena o fetša go tlhatsoga jwale go na le step sa bobedi go na le ntho e agagang ka mo pelong ya gago ntho e agagang ka mo pelong ya gae ka mokgwa bana ba modimo Jesu Kriste o re ga bolela mo lengwalo la John 14 verse 23 o re ge motho a ekwa e thoma pele ka go kwa ge motho a ekwa lentšu le ke le bolela a boloka ditaelo tšaka lentšu le keng ke lona lentšu le le la go tlhatswa batho lela ge motho a ekwa lentšu le a le boloka ka mantšu a mo ge motho a dumela go tlhatswa ke lentšu nna le tate re atla re dula mo go yena jale o thoma pele wa tlhatswa ke lentšu wa boloka lentšu le go le boloka le tlhatswa dilo ka moka ge le tlhatswa le dira condition ya re o ka ba bodulo o tshwanele ge motho a ewa ge a ewa o dira condition ya gore a be setlhaga sa meboya jale ge o sokologa o amogela Jesu Kriste o tsamaya mo tabe ya Jesu Kriste o ruta ke lentšu la modimo o le amogela o amogela go sola ke lona le go eletša ke lona le go matlafatša ke lona ge o dira ka mokgwa o thoma go ba bodulo then motho ga a kwa ntho ke di bolelang ke Jesu Kriste re bjalo nna le tate re atla re dira madulo jale a o sa le bodulo ba Sathane le meboya le diriti o ba bodulo ba modimo wena la ikwisha bana ba modimo mara o mo tseleng ya go ba monyalo wa Jesu Kriste modimo a khutwa le tlhonofatse a re ba le mo lengwalo la Bakolosi kgalo ke ya bobedi bana ba modimo Colossians chapter 2 Bakolosi kgalo ke ya bobedi re tlo thoma mola go verse 6 nke re no bala verse 6 pele motlho mongwe ke kgona go e bolediša ganyana wena le go dira la ka tsela ena bjale ge le amogetše Kriste Jesu morena swarang tsela le bagago alright a re ke e bale ka sekgowa or bratem a ke toro o tshwere mogausi ka sekgowa tsela ya nke le rwale yona bro As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Amen. Jale dilo tse pedi e re wena you have received jale ka ge le amogetse Kriste a kere o re nna le motho nna ge motho a kwele lentšu la ka le boloka la motlhatswa nna le tate re tla re dula mo go yena jale o a mo amogela kere e ba madulo mo go wena e re jale ge le fetša gore Kriste a be madulo mo go lena le ba madulo a Jesu Kriste jale ya phati ya bobedi e reng jale wena o tsamaya o le ka mo ara gae jale wa bona re a isa lela a o tsamaye a le ka mo ara ga o fela o tsamaya o le ka mo go yena so ka mantšu a mangwe yena o tsena ka mo go wena o tsena ka mo yena you walk in him ra kwiša bana ba modimo le kgona go bona union mo le kgona go bona modimo le motho ba tsenelana e re ge le amogetse Kriste jale le lena ge le tsamaye mo go yena le tsamaele ka mo go yena go tshwana le monna le mosadi ge monna le mosadi ba nyalana o mongwe le mongwe o tswelela a le ka mokgwa leng ka gona ka mokgwa o dileng ka gona mara ge ba fitlha mo gongwe ba thoma go tsenelana o khwetse le re monna o letse o ntse o ditlogetse o tsere tša mosadi o tša mosadi le ena o jikile o tsere tša monna monna o ba mokhwetse le re a washo ena a jele ka morogo sa ke o tlha a tseneletše dinama mosadi o wa batho o itšela merogo letse ka moka ge a nyala mo mosadi o mo jiša morogo o mo tshwanela dipinase all right o thoma o kgona go ja di-vegetables ke no fa example a kere kore monno mosadi o ba enwa di-cool drink ga a nyala monno a nwe cold drink o nwa di-juice cold drink ya molwata mosadi o a sa nwe di-cold drink o thoma o nwa di-juice le monno wa gae kore ba thoma go ba selo se se teng la kwana bana ba modimo so wena o amogetse Jesu Kriste jale go o amogetse Jesu Kriste
Bebele o thoma o tsamaela ka moare kore o tsenella ka moara Kriste mara o tsere go tsenella ka moara Kriste le yena o tsenella ka moara hao jwale wena le Kriste le tlhamo le ba selo se setseng. Alright, are tshwaraganyane mo ra ke re ba le ba Kolose chapter 2 verse 6 nke re tsele re tlo bua mo are kitima le mo lengwe la John chapter 15 John 15 re ba le verse 3 to verse 6 le tla kwa botse mo Jesu Kriste a rutang taba. John chapter 15 verse 3 of verse 6 go ba re no thoma ka verse 4 re mo verse 6. Yona re go ba la ka tsela e. Dulang le mo monna ke le go lena. Le a go re. Dula mo go nna le nna ke dula mo go lena. Amen. Jwale o tlisha union. Jwale a ke sa bolele ka motho a no tlhatsiwa fela. A ke bolele ka motho a tlhatsitsweng dibeng fela a tseba yena a le school. Ke bolela ka motho a sepelang jwala a tsenellang ka moara se tswalo le swa mo fileng sona. Gore abe monyalwa jwale gore abe monyalwa monna ke le mosadi ba tshwana. Monna o nyala se tshwana le yena. Ge monna ka mo pelong a rata mosadi wa seopedi goba o rata mosadi wa seopedi o nyala mosadi wa seopedi ra kwana bana ba modimo. Jwale kere Jesu Kriste a ka se nyalelane le motho a sa tshwaneng le yena. Jwale Jesu Kriste o dula mo go nna le nna ke dula mo go lena. Jwale wa bona ke union. Ke kopanelo ya semoya gore o ba selo se se tee le Jesu Kriste. A re theogele le yona verse 4 ila re theogele re ke mo verse 6 pa. Dulang le mo go nna ke le go lena o ka lekala ge le sa kgone go elwa le noši le sa dule setlhareng sa morara le go lena go tlo ba jalo ge le sa dule mo go nna. Setlhare sa morara ke nna makala ke go lena e a dulago a le mo go nna le nna ke le go yena o tlo enya dienywa tše ntši gobane ge le sene nna le ka se ke la kgona selo. Motho ge a sa dule a le mo go nna o latlhetswe ntle bjalo ka lekala ge le omeletše motho a le topa a le latlhela mollong la swa. Amen. Le kwa bana ba modimo. Amen. Alright, ngere mo ona mo chapter 14 a re ka mo chapter 14 gona mo Johane mo maybe re ka bala something re no bala verse 20 ke tše dintši bana ba modimo a re bala verse 20 o gore go diragalang. Motango ke mo le tlogo lemoga ge ke le mo go tate ge lena le le mo go nna mme nna ke le mo go lena. Le bona ntwe jwale a e sa di gore nna ke mo Jesu mara Jesu a se mo go wena ya pelenyana tabe bana ba modimo a yo ba go yore nna ke mo go Jesu mola Jesu a se mo go wena. Bibele mothang wo go na le mothang wo ke mothang wo mofeng ya ke a bona a re ba le verse 15 and verse 16 a re ba le verse 15 tla ka verse 17 mogala ya 14 ge le nthata le lotele melao ya yes nna ke tlo kgopela tate a tlo le nea molwedi e mongwe gore a tle a dule le lena go iša go sa pelego ke moya wa therešo o lefatshe le sa kgonego go amogela ka gobane le sa o bone mme le sa o tsebe lena go mme le ya o tseba ka ge o dutše go lena mme o tlo ba ka go lena. Amen. Le kwa bana ba modimo jwale e bolela selo se swane e re ge moya wa modimo e tla o dula mo mothong ntho yane ke yane a re dula mo le nna ke dula mo go lena. Jwale ntho ya tswalo leso e bušetša motho back mo kopanelo yele ya modimo. E bušetša motho mola sebe se tšere motho sa mo dira gore e be le naba la mafelelo la modimo mo e le gore a go sa le ntho e tee le mo mothong e tshwana le modimo mara tswalo leswa e bušetša motho mo seemong sela and e kopantšha motho le modimo and e tlhatswa motho e dira motho a tsamaye a le wa modimo le modimo a le wa motho and Jesu Kriste a bolela re and ge le sa dule mo nna le ka se kgone selo. Jwale go bona motho a sa kgone selo nna potse gore wa ya palela a dula mo yena. Amen.
modimo a khutshwa le tlhonofatse jwale re bolela ka kopanelo ya modimo le motho mara mo motho a tswalelwang leswa go toba monyalo wa Jesu Kriste Bibele e re emetse Jesu Kriste o tlo tsia monyalo so ge re emetse rapture a o tsena ka rapture o see the bride Amen. so condition ya go ba the bride ke yone mangolo a re bontšha yona bana ba modimo o boloka lentšu ge modimo a bona gore o bolokile lentšu yena o tla a dula mo go wena and ga a dutse mo go wena jwale ge o mo amogetse nene le yena a dutse mo go wena jwale a e felele mo o ya pelenyana o tsenelela ka mo go yena le yena o tsenelela ka mo go wena and ge le tsenelelana so e re go fitlhela go aga botlalo ba modimo mo go wena re mmogo bana ba modimo alright a re boele mo lengwaleng la ba Kolose chapter 2 re e feleletse o e bone botse o re tsamaya jwang ga re fitlhe mo lengwaleng la ba Kolose chapter 2 a re tsome ka verse 6 yela re theoge le yona re bale go fitlha ka verse 11 Bjale ge le amogetse Kriste Jesu Morena tshwarang tsela le bagago le bega ba timilego medu ba ba agilego godimo ga gagwe ba ba tiilego tumelong ka mo le rutilwego ka gona le be ba go leboga ka botlalo le fapoge gore go sebile a ka go le thopa ka mabotlhale ka go le fora ka meafela ka go ya ka melawana ya batho le ka dithuto tsa mathomo a legotlhe le tsebo go ya sekeresite amen amen right okay a ke e bale mo segweng mo e balega ka tsela e re ke ba Kolose kona mo brother Lesufa ba dileng gona e re as ye therefore received Christ Jesus the Lord so walk ye in him rooted up and built up in him ge ba re rooted o ya fase o aga modimo a Jesu Kriste ke ntho ya mathomo mara o ska no aga modimo a Jesu Kriste built up in him kore o ska thoma ka Jesu o feletša ka ntweng tsema medumo go yena go fetša o tsema medumo yena o ska yo nyaka ntweng go ko ntle gore o gole mo go yena built up in him so ge motho a ya ba morapedi a go le ntweng wa e nyakanya ko ntle kore se o thomileng ka sona se lekane gore o felelele o be mokreste o modimo a monyakang o se kwa thoma ka moya wa fetša ka nama o ka re o mogalatia no o sonye gore go thomile mo Jesu Kriste ge o ka thoma lentšu la modimo o ka thoma taba ya modimo ka tumelo ko le lentšu ko pele o se ka nyaka matlhale o se ka nyaka thuto e ntshwa go se o thome ka thuto e ntshwa o se ka nyaka thuto e ntshwa mo tseleng go o thomile ka lentšu aga mo lentšong o dule mo lentšong lona lentšu la bonolo le o le kry-ileng ko mathomong le lekane ngwana modimo a ebe lentšu modimo a lentšu wa ka lengwalo la Isaiah 35 lentšu word upon word line upon line here a little there a little mara ke lentšu all the way a kere bana ba modimo ge o le mosadi wa Jesu Kriste ke lentšu le tletše jalo wena o ka sebe lentšu le lengwe a ke tse mona e tlo ba phofolo e ba reng ke mang ke di wa bona ba re mmele kwa motho mmele kwa motho tlhogo tša tlou o re keng ga ba ka re bolelero ntho e keng o tlo e bitšang apa ene leino mmele le tlhogo swantse be ntho one ge e le gore tlhogo tša motho mmele o swantse o bewa motho gore e be motho ra kwana bana ba modimo e seng tše dingwe tše re ba re mmele ke fish tlhogo ke selo se sengwe a re di tsebene mara ge re ya mo moreneng mo mmele wa gago ge e le gore tlhogo ya gago e be e le lentšu e le modimo a agile mo nameng Jesu Kriste yena tlhogo ya kereke ge e le gore e be e le modimo a agile mo nameng o ka se be ntho nngwe ge e le kwena mmele wa Jesu Kriste o swantse o be modimo a agile mo nameng ge o ka se be ka mokgwa o ra re wena a se wena mmele wa tlhogo e la e leng mona no kwena mmele wa se sengwe a se wena mmele wa modimo no ka se be ona jale go bala mo ere ke tshware mola ere as ye have therefore received Christ Jesus the Lord so walk ye in him rooted and built up in him established in the faith
as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Le dutse gona mo tumelong yeo. Tumelo ye lentswe le le lenyane le o le kweleng le bolela le wena le go fepeletša le go ntšha ka moradibi. O se ka re go fika mo tseleng wa lenyatša re le dula selona. Matla a le go ntšhitše ka ona ka modibing e sa le matla a re le tlo go godiša ka lona. O se ka re ntho e thomile ka re jwa ke jaaka ntho ya go fofa o ile go fofa o ye kae. Dula mo lentswe le le go thomile le go fetše. Ge o thomile ka Kreste fetša ka Kreste. Modimo a khutšo a be le lena. Jwale ke se Bibele ya nna e re bolela e re alright ge re bala mo verse 19 gona mo ntate le tšhifu mo ke verse no so sing 19 verse 9 that's right. Gobane mo go yena ke mo a bilego botlalo bja go ba modimo ka leboko la mmele. Alright, verse 8 verse 18 le papoge gore go sebile a ka go le thopa ba mabotlale ka go lefola ka mafela ka go ya ka melawana ya batho le ka dithuto tsa mathomo a legoši e sego go ya le keresete. Amen. Bona ge o thomile o kwele efangedi ya modimo e tswa mo Bibeleng o tlhokomele gore motla o ya pele o se ka nyaka dilo tše dingwe tša mahlale a batho. Paulos o re ke beile motheo nke mang le mang a bona wa ga ka eng se ka ra re mola re building ye ke ya ditsena wena wa tla ka pampiri. Amen. O mongwe a ga ka se o mongwe a ga ka letlhaka ge le building ye ke setena nke e be setena e felelele le setena. Amen. E se ka ba setena le selo se sengwe re sa tseo ke nkare e ka se tie ntwe. Yeah. Jwale ge wena o thomile ka mo bona Bibele e re lena le dula le mo Kriste Jesu. Why le dula mo Kriste Jesu? Because mo Kriste Jesu go dutse botlalo ba go ba modimo ka lebopo la mmele. Yeah. So ge le o dutse mo go Jesu le yena o dutse mo go wena and mo Jesu go na le botlalo ba go ba modimo ka lebopo la mmele ke eng ngwe se tlo e nyaka kontle because botlalo bo mo Yeah. mo Jesu. Jwale a o sa no o nyaka thuso ye nngwe ka ntle ga modimo. Yeah. Ka botlalo bo bunyaka ba modimo bo mo Jesu. Well o ka se re selo se feletse wa ya go dira ntweng o tlo dira mo o sa nya go dira nyengwe ka re selo se se feleletse. That is why verse 10 e bolela ka mogwa. Amen. Re fe verse 10 yela. Gomme lena le ba botlalo ka yena e le go yena tlhogo ya bogoši bjotlhe le mebušo yotlhe. Agriwa vale ge re dule mo Jesu Kriste lena le ba ba botlalo so ngwana modimo a tlhoke entertainment ore a felelele. Ngwana modimo a tlhoke tradition ore a felelele. Ngwana modimo a tlhoke psychology. Ngwana modimo a tlhoke go re bo Kriste ba a bonya ke ntwe nngwe. Yeah. Go rutega o phasa di degree o phasa di matric o phasa le a o rutwe go tlo ba mo Kriste mo kaone jewe ke tsa go tsa go rutega tsa go iphitlhe mo lefatsheng la ka keno. Bo Kriste bona bo feleletse a bonya ke selo se sengwe sa go tswa somewhere. Yeah. A onya go entertainment o tlo ba mo Kriste mo kaone. Ge motho a sa khotso ba tse le ntse lo ka mo direla entertainment kwa se mo gone because ga paletse le ntse le letletseng ke eng engwe ka mo dira mo Kriste. Yeah. So a gone o sentse re tle re dire ntwe ngo ba re jwale ye ke a o dira bo mme ba be jwang ye ke a o dirang aowa ge mme a sa kwele ntse a palla go thuša ke le ntse ye o ka e dirang e tlo ba entertainment e ka se tlo mo dirile mo Kriste mo kaone. Ge ba tšha ba sa go efangedi ye rerwang e le lentse la modimo le le feleletseng le le ke botlalo ba modimo. Go bala mo lengwalo la Bakolosi chapter 2 verse 1 to verse 4 o bala mo Bakolosi chapter 3 verse 1 to verse 4 Bibele e botsa re mo go yena ke mo go fitlhile botlhale ba modimo ba mehutahutha e re ke yena a tshwereng understand ke yena mo go yena go agile botlalo ba go tseba modimo a go le motho a ka ya mo go tatege ise ka nna jwale wena o ka ya mo go tatege ise ka Jesu Kriste. So ge re nyaka go ba le fellowship le modimo bana ba modimo re tshwantse re tla ka Jesu Kriste mara Jesu Kriste o tla jwa mo yena e re le dula mo go nna le nna ka dula mo go lena then o ba monyalwa wa Jesu Kriste. So e ra bona Bibele e bolela so e re modimo o re nyakeng le ngweng ke le gona go ba ke gausi le o molomo wa lena ba le lemfa. So ge motho a nyaka modimo a sone o nyaka go golo ka re ntwe e nyakang e tsamaya Samuel. Bibele e re le nyakeng le ngweng go ba ke mo gausi so go nyaka modimo mo nyakele mo go wena mo ka a gole problem eno gore go ne le ntwe e shirileng le shira le shirileng motho le modimo so le shira leo le tloga ka tswalo leswa. Ge motho a tswala leswa dilo tša modimo thoma go bulega o thoma go bona se modimo a senyaka o thoma go ba ge ntse a gola
a feta a tlhatswa ke lentswe la modimo ge lentswe la modimo le motlhatswa modimo ga bona jwale wa tla go a dula ge modimo a fetsa go dula jwale ka re o amogetse modimo jwale o swantse o maintain ntshwele e le gona e re dula mo go nna le nna ke dule mo go lena ene no ba go dula bebele e re le tsepelele le mo go yena bebele yena e re Krista a gole ka mo go lena jwale ka moka ona le a gola go tlhela mo le motho le modimo ke selo se se wa jwale motho o thoma go bang o thoma go ba mystery ka bo yena o thoma go ba sephiri kore o thoma go tlhamo le gore a o sa tseba re ke motho or ke modimo because motho le modimo ba bile ntho e bana a kere motho a o tsamaya ipolela ke nna modimo a ke bolele ka ntho ke bolela ka mmereko o modimo a o dirang ge a go change e seng wena o ipolela ka re sepedi se re molomo o tshilano ka itletse a kere wa bona a re identify motho ka polelo re identify motho ka bophelo re tshwanetse re bone motho a ntšha modimo re bone gore bophelo ba modimo bo dutse ka mo mothong o re a bona bana ba modimo so era motho wa modimo o tshwanetse a tlhokomele gore lentswe le lengwe a le bolelang ke now Jesu Kriste o dula mo pelong ya motho a kere re tseba that ring jwale ge Jesu Kriste a dula mo pelong ya motho o bolela a le mo pelong ya gago mara a bolela a re gore go na le motho o mongwe monnyane ka morare ke moya wa modimo mo go wena ke tlo ba le lena ka ba ka mo go lena go fitlhela bofelo ba lefase ke moya wa modimo ka mo mothong jwale ge motho a thieletša selo se se tswang ka mo gare ga gare o swantse a se gore ke sona eng kare ka mo mothong ka mo gare go kgona go dula modimo ore go kgotho ba seng tlhaga tsa meboya so go a le ke eng ntho e bolele le ka mo gare ga gago e seng mo mothong o mongwe ka mo gare ga gago jwale bebele re lekole meboya o lekola meoya e mefeng ya batho ba bangwe aowa mo wena go moya o itseng na wa le kwa modimo o ba kwa le na bana go ba le mo lengwalo la Acts chapter 17 ditiro chapter 17 ke ela mo ile re re tlo gona go repata ba rena bana ba modimo nna ke tsentse ke fitlishe somewhere gore ge re tlo thoma re bolela the second part ya taba e bo re bana ba modimo re mmogo mo ditiro chapter 17 ke gopela re bala from verse 24 re theoge le yona di fitlhe mola go verse 28 chapter 17 verse 24 to 28 that's right yena modimo ye a dirile go le gotlhe le tsotlhe tše di lego mo go lona yena mong wa legodimo le lefase a dule ngwakong ye e agilego ka diatla a direlwe ka atla tša batho a pele ka motho hleng bophelo le moya le tsotlhe ke yena a dipago bogotlhe le gona ke yena a dirilego gore meloko ka moka ya batho e tšwe mading ao tee e enele lefase lotlhe a biela mabaka le melelwane le maago a re ba nyake modimo ba mokwega le bona amen a re ba nyake modimo ba mokwega le bona theoge le yona gobane ya alright ba nyake modimo ba mokwega le bona ba mokwetše gobane ga a kgole o kgauswi le yo mongwe le o mongwe wa ba re lego pa gobane ge re sepela le gona ke ka yena boka le ba bangwe ba direti eno ba itše ba moloko ba leloko la gago amen le akwa re bebele re ke itšee mo mola mogala ba thomile gona ke itšee le yona ka verse by verse Acts chapter 17 mola go verse 24 e re God that made the world and all things therein, seeing that he is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. E re modimo wa dirile le godimo le mafase ka moka e re gobane le mmona le kena morena wa dilo ka moka a dule mo dilo tša go aga ke batho amen kore le motlhare ka ba le tšhelete bana ba modimo ra aga building ka ba la itša re modimo tlhoka building ya rena amen
modimo a tshwane le badimo ba re ba kwa phefo e se modimo modimo a tlhoke selo sa gago bibele re ha shote selo because in him dwelleth the fullness go na le dilo ka moka ga a nyaka selo modimo wa itirela so ge re dira di-action maitshwaro a rena a bophelo a se go direla modimo favor go go mmontšha fela gore re a leboga ebile re a morata amen jale bibele yana e re ge tswela pele e re neither is worshipped with men's hands modimo ga gore mo rapela a o nyake thušo ya motho as though he needed anything o ka re modimo wa tlhoka no seeing he giveth life to all breath and all things e re modimo ke ena a fa bophelo mo ke tsotlhe tse di phelang and hath made of one blood all nations of men for to dwell on the face of the earth e re ke ena dile batho ka moka ba ba dula mo lefatsheng now verse 27 e re that they should seek the Lord or ba nyaka morena ba mo kwe go bana a gole so ge o thoma ba morapedi modimo a tla ba gole le wena go ne le ba bang ba sa ngwelela ka mantšu a mangwe ba bitsa modimo o a leng go le godimo la boraro gole ka godimo ga maru go feta le ko ngwedi mara bibele e re ge o thoma go tlela ke kutullo ya modimo a ka ba gole jwa mola bibele re wagile ka mo wena jale le go rapela modimo a o rapele ka kgopolo re thapelo e sonye e thule di-ceiling e fetele go godimo o rapela o tseba gore o bolela le o a leng wena kore ga botsebotse o rapela o bolela le somebody with sin so ge motho a rapela bana ba modimo ge motho a rapela ge a rapela a sa lebeletse gore go na le something ko ntle ra kwana go na le gore le bota le motho a sentse a le thube ga a sentse a ye ko modimo a se le bota la go phatsa maru ke le bota la go subelela ka moaraga because modimo o dula mo ge motho a rapela o rapela from ka montle going to the inside because ge modimo a agile mo o bolela ibale mara gore o robe le bota le leširo le ke new birth into nyaka modimo a go fe a new spirit a go fe a new heart gore modimo ga a dutse mo go wena bana ba Israele ga ba rapela modimo nna ba sa rapele modimo a le ko le godimo modimo o na le ditloaga mo ara lena so le go bo o bitsa modimo bo tshwanetse o tseba re thapelo ya gaso re tshwanetse e fete ka godimo dithaba because go be go na le tabanekele go na le lefelo le ba tseba re modimo moya wa modimo o aga mo lefelong leo so le moprista mogolo ga a rapela na a sa ye ko gong o ba ya mo lefelong le ba le tsebang ba le agile ke bona ba neetseng gore lefelo leo le agiwe modimo a boletse re ke tlo tlhakana le wena mo kwa nyaka ko gongwe nyaka monna ko boletse nyaka monna ke bele lebitso la ka gona so ngwana modimo ga a rapela today bana ba modimo ere mo Jesu Kriste we are complete ere ke ba le verse yela mo segwemo e kana ke verse 28 brasem o ka re tshwarele yona for in him we live in him ka gare go yena we live and we move re a move ka mo and have our being our being e ka mo go yena our being ke body spirit and soul a ke bana ba modimo ba le rutile gantši mo brasa mo le brother Mbombi ba le bontšitse yona bana ba modimo yes your whole being bo wena ka moka jwale e seng my soul is in him your being bo wena your fullness bo ka mo gare ga gage le yena o ka mo gare ga gago ere ka mo go yena o phela o le ka mo go yena le yena o phela ka mo go wena in him you move and you have your being mo gongwe bibele ere we are complete a re tswele pele e feleletse my brother for verse 28 for in him we live and we move and have our being as Satan also of your own poet have said for we are also his offspring amen ere le ba bangwe ba diretiang le ba re ka mokgo re leng ka ona jwale re ba leloko la modimo kore ge ba re offspring ya modimo go sa le ba re ngwana ga go ba re ke offspring ya gago kore ka mokgo re bonalang re le ba modimo ka ona re bonala ga botse gore re di relative tša modimo a re dio ba rapedi ba o rapela modimo ba re aowa o ne le pelo ya go loka re feta moo re feta go no bontšha ka re batho ba o rapela modimo re na pele re fitlha mo le gore ba kgona gore nyalelentšha le yena ka mokgwa wa relationship ya lelapa le lete setswalela ba re leloko la modimo a ke gore ba re leloko la ka mamang ke kopane le mamang a o tshwana le leloko lela kore taba rena e connectile ka madi
kuri batho di rate di bile di a bolela di re batho ba ba connecta le modimo ka madi ka re ba bona bophelo ba modimo bo tswelela mo bathong bana ba modimo our being is in him bibele re mmele re ditho tsa mmele wa gago so much mo re ditho tsa mmele wa gago so much mo re ge modimo anya go thatcha motho modimo ka se thatche motho ge modimo anya go thatcha motho mo lefatsheng a ka se theoge ka moya thatcha motho a ke re mmele rena le gona ge modimo anya go khoma motho o ra wena re tsa mo bya matsogo a motho ke eng ka tswanga mo matsogong ya e ka fodisha motho ke eng ka mo matsogo mara ge modimo anya go etela motho anya go bya motho matsogo o tšea wena o bya motho matsogo ge o bya motho matsogo a gago ka wena o mo go yena le yena matsogo a gago ke matsogo a modimo a thatcha motho a ke re o modimo wena o mmele wa modimo modimo ge anya go fodisha batho o ra wena re tsa mo rapella batho bana ge modimo anya go bolela le batho o ra wena re tsa mo bolela le batho bana e re polo le ga bolela o re ge re bolela e ke re mollomo wa modimo because jwale mmele wa rena ke mmele wa gagwe re mo file pelo tsa rena re mo file meboya ya rena re mo file mebele ya rena jwale ge modimo anya go dira something and ntwe ena le matla ya bontsha ra se tshomelo ya motho ke tshomelo ya modimo ka re bo Paulos modimo ga ba nye go fa batho moya mokgethwa mitleng ya gale go morago o ba gona go tša monna motho wa go bela gore ke monna le mosadi a re a bie motho matsogo ge a fetša go bia motho matsogo motho le amogele moya mokgethwa baapostola ne ba re ge ba fetša go bia motho matsogo a kolobeditšwe a be le moya mokgethwa e be se ka baka la ke modimo in them ge modimo a dira ntho lelo jwale a e sala ba batho bala ke sephiri se segologolo se se beng gona gore go ne le tšone tše di diregang mo mara ka baka la gore batho ba batseng ba itšea re ke motho motho o ebile selo se se wane le modimo mo fitlha mo le gore modimo o tšere o takeile over mmele wa motho ge modimo anya go thatcha maphelo a batho o a thatcha ka rena so re swantse re ke kwiše gore ke rena eng ge le modimo o thatcha batho a ba thatcha ka nna ke swantse ke make sure ntho modimo a e šomišang go thatcha batho ba e se ka timela e be gona ka metlha e dilo e le gona ka baka la ke yona ntho modimo a šomang ka yona ge a le mo go nna ra kwana bana ba modimo bana ba re ge ba bja batho matsogo so much mo le gore ge ba amogela mokgethwa Simon Ramalia bibele ra ba bona re ntho ya pea banna ba ya direga bibele ra ba tla ka sakana ya tšhelete a re kwanema nyaka dinthekišetše gape nyaka dinthekišetša nyana le nna o ke mmea matsogo a kry mona o ba a re kgale ke banna ba motša ba tsamaya o fa le tšhelete ya gago ntho e a ye mo matleng a motho because go tlile jwang ne ba fitlhile mo ba lemogang wa bona mara go fitlha mo o bang the bride o ba mmele wa modimo a ke bolele ka tshwantšho ke ra gore mmele wa gago modimo a o possess ge modimo a nya go bolela le batho ba e fangedi o swantse a šomiše molomo wa gago go fitlhela batho ba ekwa ba re no motho a sa tsene sekolo mara lo tše a di bolelang di kwala botse gore a se yena botsebotse ge ka modimo a ka mokato a ka se re botse selo tše tsona tše di bolela ke modimo ka mo mothong ra ekwa bana ba modimo e swantse e be ka mokgwa oo gore o tlo kgone go ba leloko la modimo modimo ga ba nyakwa ya repeta o dirileng go bala mo lengwa la Exodus chapter 3 bibele e re modimo a theoga a tlhakana le mo mola mo star se be se le mo mollong se safe moshe ga ba tsamela modimo a mmotsa rola dieta tša gago mo dinaong ge a fitlhile bjale a thoma go bolela modimo o ra moshe o re bona ke kwele dillo tša bana ba ka ba le go repeta ke kwele dikolomelo tša bona ebile ke bone ditlhoriši tšo ba repeta ba ba tshwenyang ka tšona jale ke theogile nna modimo gore ke ye nna ke ya kwa o re nna ke le modimo ke theogile gore ke ye kwa a re baleng Exodus chapter 3 verse 7 Exodus chapter 3 verse 7 bana ba modimo Amen. Whenever I got to learn a new creature, Umemorena, Abolela,
matloko a setšhaba sa ba se se lego kua RFP ke a bone ke ba kwele ge ba golola ka baka la ba gapeletši ba bona ruri ditlaitšego tša bona ke a tseba a thego le yona bjale ke tletse tsona gore ke ba namolele diateng tša ba RFP ke ba ditšenageng ye ke ba itšenageng e botse ye e atlamego ye e lego e elago maswi le nosi gona kua go dutšego bakanana le bahetsi le baamoro le baperese le baefe le bajebusi amen e kwa o re ke tlile ke kwele ke tlile gore nna ke ke ba ntšhe ge ke fetša go ba ntšha nna a modimo re ke yena o ke tlile gore ke ba ntšhe ge ke fetša ke ba iše amen ke yena a nyaka o dira mmereko wa kere mare o mmone re o dira jwang a re mo verse 9 verse 10 bjale tla ke go rome o ye go Farao mme o ntše setšhaba sa ba sa Baiseraele mo nageng ya Gabapeta a ke laekwa modimo ga e tla mo lefaseng o šomiša motho wa theoga mara mmele wa gage le matsogo a gage ke a motho ke a modumedi ba le mo lefaseng ge modimo a nyako o ntšha bana ba Iseraele o roma motho Jesu Kriste a re tate wa ntumileng a ke bolele dilo tše ke di nyakang tate wa ntumileng ke yena a dulang mo go nna a bolelang mantšwa le mediro e ke e dirang a ke dire mediro yaka ke ya tate wa dulang mo go nna so e ra gore go na le nyalelano go na le partnership between motho le modimo ke se more Kriste a bang sona e seng motho wa go loka wa tsena kereke wa go agišana le batho ba botse ke bolela ka motho wa tšereng another step sa go ya pelenyana wo le gore o ile a fitlha a dula mo go Jesu le Jesu a dula mo go yena ba dira selo se se one motho a ba yena mmele wa modimo mo lefaseng and then ka mo gare ka mo pelong ya motho le go tsole meboela ya maotswa ya bogodu wa tseba meboela ya go senyakela ya o thaba kereke e tswile ka jalo go dula modimo ka le a ikwišiša bana ba modimo a ke le badiše mangwala a mabedi a mararo ke bone go nna re ka kgone go e tswalela jwang taba e re tle re kgone go bua re feleletše this part amen mara a re no le ka go dira something a re ba le mo lengwala la Mateo chapter 10 verse 16 fihla ka verse 20 bana ba modimo Mateo chapter 10 re bala from verse 16 to fihla ka verse 20 Edi kodi ke bala ka tsela e seba ke le roma go ka dinku gore gare ga diphiri ke bona le tlhalefe wa dinoga le ila bomenetša bjalo ka naeba le fapogele batho gobane ba tlo le sekiša dikgorong mme ba tlo le otla mo diphuthegong tša bona ba tlo le bega go babuši le dikgotši ka baka laka ya tlo ba botlhase go bona le go baditšha ya tlo ba botlhase go bona le go baditšha ge ba le iša tshepong le seke la forafora la re yo reng gobane ka lebaka la gona le tlo newa se le tlogo se bolela gobane ga se lena le bolelago ke moya wa tata wenu o bolelago ka lena amen e kwa jwale modimo o tla mo le le di-court case tša gago ke tša gae o re ge le thoma go seka ka leina ka baka la lentšu laka ge ba le bitsetša ko di-court ba re e tlang ge le fitlha mola ba re ba le sekiša o se kwa tshwenyega wa re ke tlo reng ke tla e tamolela jwang o re no taba ye is very simple as long as ke dirile partnership le wena o dutse mo go nna ke dutse le mo go wena taba gona she tsamaya straight le se ka ba la tshwenya gore le tlo reng because ka nako ya go bolela modimo ke yena tlo bja mantšu ka mo molomo wa ya ba re ke modimo o araba ka court e seng wena la e kwa bana ba modimo so e dirang ntwe ke bolela ka monyalo mo le selo se se bolelang ke e senyele ya ro batho ba tlo seka ka mantšu a lefela mo re bolela ka o mongwe le re a e sa le yena a bolelang ke tate wa bolelang ka mo mothong Paulo a re le ge ke phela a e sa le nna bophelo bo ke bophela mo nameng yaka a e sa le bophelo ba go yore ke Paulos
bophelo bo a isa le nna ke Kriste Jesu o takeile over mmele wo. Amen. Now a ke bolele ka motho le go sa tlhatswiwa. Ke bolela ka motho o tlhatswitsweng o feditse o tlhatswiwa bile modimo dutse mo go yena le yena o dutse mo modimo ebile o gotse. He is rooted and built up ka mo modimo. Are ba le mo 2 Peter chapter 1. 2 Peter wa bobedi chapter 1. Lengwalo la bobedi la Petro. Then we go to maybe another last scripture. Then we go. Kitabona re tlo dira ba. Rata re ke tswalela bana ba modimo. 2 Peter chapter 1 verse 19 to verse 21. The one verse 19 to verse 21. Ele kwetje bana ba tselaina. O me na le ntule o la profeto le ditile uru. Le dira ga go tsere le tsheka bokale bone le etsa go mo le go lefishu. Gore go be go si gotle mina le ya miso e khabe dipilong tsa lena. Se se go lu thata ke gore le tsebe ge go se profeto e ka go khatolwa ka boitatelo. Obane ga go e tloga ba tswelela profeto ka go itatela ka motho obane batho ba ba kgetwa ba modimo ba boleki ba itwa ke moya o mokgetwa. Amen. Batho ba modimo ba khalele ba bolela ba isha ke moya o mokgetwa. So le ge be go bolela motho e be se motho ka botlhale le go tseba ga motho e be le moya wa modimo o bolela ka mo botho bathong ba modimo. Amen. So e le dira ga botse gore na le dieo ya meso e be tlha nkira tswana the bright and morning star kema jole na lady ye tlhaba a e tlhabe ko ntle a e tlhabe ka mo ara moreri ngwaneshu a e tlhabe ka mo ara motho wa announcer a e tlhabe ka mo ara motho wa song leading e tlhaba ka mo ara pelo ya gago kra go nya ka modimo is good go ka mona mo brother Makafula is good go ka mona mo sister Mang mara modimo a felle mo kare ke modimo wa ga well o sonje a dule mo go wena pattern ya modimo ke re ge le modimo wa gago o dula mo go wena mo se tsalo le sa se bolela bana ba modimo e feta o lo tshela ka di emotions o re ke phulishitswe ke taba e deep ya partnership ya modimo le motho and it tla le fast into because modimo ba monyaka o go le godimo la borara wena a o monyaki go gole ko wena o tsaba re le godimo le la boraro le ba le bolela le mo wena mo. Ephesians chapter 4 ba Efeso khalo ya bo 4 verse 9 re fika ka verse 16 ke le ngwale re le tsebang ga botse. Ephesians chapter 4 verse 9 re fika ka verse 16. So we are born to be the bride, born to be a part of God. Ephesians chapter 4 verse 9 to 16. Amen. Upulugi yoki ena abutureke odimo gama godimo ote aba mokala ote niki ena aneile udiniwo baba ngoya baba apostola baba ngoya baba profeta baba ngoya baba weleri baba ngoya baba bagishi le baruti ya ba utabisha baketwa gore ba kgone go direla dikego gore mmele wa Kristo o agijwe gore rena ka moka e be re fitlhele botsiba tumelo le ja tsebo ya go tseba morwa wa modimo re fitlhele senna ka botlalo le go bolwane bja go lekanela botlalo bja Keresete re se ke ra tlwa re le bana batho ba go go gapagapiwa le go tšewa ke pepo e nngwe le e nngwe ya thuto ka go foraforetšwa ke batho re go kwa ke maano a gore a boša re be ba theretšo leratong mme re
fele re tielela dilong tsohle e le ditho tsa Keresete e lego yena tlhogo. Tlhogo e bušago mmele wohle e kopanya ditho tsohle tsa golana ditho tsa dira mmele wa sona wo go se lebanego sa pediša mmele sa go bopa sa go agiša ka lerato. Amen. Amen. Bana ba modimo re bolela ka kereke jwana. O bone gore modimo botlhale bo a bo dirileng o dirileng. Bibele mo e bolela ka the fivefold ministry ke dimpho ke tlotso ye le ga 5 ye modimo a e fileng kereke. Ke ba apostola ke ba profeta jwale le ba efangedi ne. Bibele go bala mo verse 12 in for the perfecting of the saints. Perfection ya kereke bana ba modimo a go le godimo la boraro. A go gole ba re e swentse ka education. Perfection selo se swentse tlisha kereke mo phethagalo se dutse ka mo ara kereke. La buisha bana ba modimo kereke ya modimo selo se e senyakang a ya sono yo nyaka dilo tse dingwe tsa extra. E swentse inyake mo lentlo la modimo because ntwe ba le ke yona go dira ba kgetho ba tle mo botlalong ba stlhale ba e ba bana ba fitlhele ke seemo sa monna wa feleletseng e ka mo gare ga kereke ntwe modimo e tlise ka mo gare. Amen. That is why message yo modimo a re file o feleletse a ra sone ro nyaka ntwe ngwe ba re ke ntwa mo profeta sa e bone ke fenye mo profeta sa e bone ge le mo profeta o tlotse lo tse dinga se di bone e ra re modimo re file ntwe se felele mara re a tswa re modimo a rena a se le shaine ntwe modimo a re file yona e feleletse anything e ka tswallang e se itle ka Malachi chapter 4 re a tswa re wrong because bibele e re ge modimo a ka se romele Malachi chapter 4 o tlo tla lefasa le la tlhaka moka so anything e leng ka ntle ga Malachi 4 ke a go latlha batho. Go bala mo verse 16 mona e re from whom e re mmele ka moka o golela mo go yena e re golela mo go yena kore ge o le ka mo Kriste o golela mo go yena and le yena o tlala ka mo go wena then e re from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplies. Kore dilo tse di godisa mmele ke tse di supply ke di joint tša ona mmele. Amen. Go rera o rera ka taba ye go rera o rera ka taba ye go tla o opela taba ye go tla o announce dilo tšeo ka moka tsona di godisa kereke yeo. Ra kushana bana ba modimo according to the effectual working according to the measure of every part making increase of the body into the edifying of itself. Amen. The body is edifying itself. Milo whatever one wa ke tlhokomela. Agre motha o milo wa wona ka bona wa ke tlhokomela. Amen. A o tlo kwa motho mongwe o butsa wa ka re tsere ke tlala so. Milo wa go se go reportela. A o tlo kwa motho mongwe wa ka re khalegile metso ka re ke na go tlhokomela. Milo o so ntse ke tlhokomela. Jwale milo wa Kriste modimo o tshetse moya wa gare ka mogare. Alright, le ngwalo la mafelo le bila tlo le boledisha leo. 2 Corinthians chapter 3 buka bobedi ya ba Korinte galo ke a boraro. Then re no khona go tsamaya mmogo modimo o khutla le tlhonofatse le sana le nna ba kgethwa. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 3 verse 16 and verse 17. Yona le kwelike e bala ba play. Ishiro seo se kofwa ge ba sukulugela morena ke ena moya o mme mo go lego moya wa morena ke mo go lego kunulong. Re ke lebelle mo e reng e kwala ka tseleng ke yona 2 Corinthians 3:16 and 17. Re ke lebelle mo all right are mo 1 Corinthians chapter 3 khona le lengwalo le ke le nyakang re ke le cheke ka segwa mo ke dirile rwang ka lengwalo le that's right 1 Corinthians ke yona bana ba modimo ga le tsebege le ntlo kgetho ya modimo le gore moya wa modimo o a bile mo go lena ge motho a senya ntlo kgetho ya modimo le yena modimo o tlo mo senya gobane ntlo ya modimo ke e kgethwa ke ra go lena.
Amen. Le ya gore ke lena ntlo kgetho ya modimo. Kore ga motho a pholoshwa o pholoshitse go tlo ba ntlo kgethwa. Mo modimo a dulang gona. Amen. O ba a habitation ba ga re bolele modimo ga etla o hwetsa o kgamathetse ka dibi now. Ge modimo a lebelela a lebelle jwale ka batho a lebelela motho wa tsunyang ke dikwai motho a ratang dintwa motho o tlala ka mabadi ba re ke ena wa dibi ano modimo a lebelle go thoma mo modimo lebella go pelong because shila ya semoya dula mo pelong then o tlina lefelo leo ga fetsa o tlina lefelo leo a le tlinele go le no ba school o le tlinele a tlo dula and ga a dula mola le wena o dula mo go yena le ba selo se se tee wena le yena then motho o boela back o ba se tshwantsho sa modimo ge modimo a nyako bya matsogo go ya wena go wena o bya motho matsogo ge modimo a nyako tumisha go wena o opelang amen ge modimo a nyako ba seetsa go wena o sontse o be seetsa sa lefatshe amen dilo ka moka tsa ngwana modimo o di bia ka fase ga moya wa modimo now you are born to be a bride amen jwale monyalo gore a itlhokomele gore wo mobe a ska mogwatha a motlotsa ditshila bana ba modimo re a leboga modimo a khutshwa letlholofatse ereng for the first part of no emisa fa then re tlo boa gape modimo a khutshwa a be le lena a re inamisheng difatlhego tša rena modimo wa rena senatla sa legodimo wena alfa le omega re a go leboga modimo wa ka wa o tshwana le wena ga gona modimo wa ka o tletse ka lerato o tletse ka botho o tletse ka mogau modimo wa ka ge e be se ka mogau wa gago re tla ditseba ka ditaba tše morena modimo wa ka o re lebeletse ka botho modimo wa ka o re tsebile before le godimo lefase di thewa morena wa re beela modimo wa ka go tlophela mo metlheng ya bofelo wa re beela le dijo mo metlheng ya bofelo ka nako e lefase le rapaletse le swere ke tlala modimo wa ka ya semoya rena re dula fase ra khora ka baka la mogau wa gago modimo wa ka re a leboga kgoši ya ka dipelo tša rena di sa kwa ka metlha ke lentso la go le bolela papa re thuse mogau wa gago modimo wa ka o ane le mo dipelong tša rena o re tsošološe mo mothong wa ka re senatla sa legodimo re kgone go tia modimo wa ka re kgone go tshwana le se lentso la go le se bolelang re kgone go phafogela ko wena modimo wa ka re kgone go tlala ke revelation ya go tseba se wena o se nyakang le se wena o re diretseng sona morena re a leboga senatla sa legodimo sa tlotlwa fa re kgaogana morena sa ile o khutšanyana morena re modimo le godimo le lefase e ba le rena sa tlo boa gape gore bless ya service ya bobedi dilo ka moka e be go phagamiša wena kgošaka ka Kriste Jesu re leboga ebile re kgopela amen